Dobar večer, dragi gledatelji, i dobrodošli u još jednu primorsku konobu. Ovaj put u primorskoj konobi nimamo primorca ili čovjeka s mora, nego imamo jednoga goranina, moga kolegu Davora Grgurića, koga ja stalno hoću prekrstiti Darko, a ni Darko nego Davor. Davor, dobar večer. Dobar večer svima, lijepi vam pozdrav. Da, ja sam jedan čovjek s brega, kako bi rekli. S brega, kako bimo mi rekli, a kako bi to vi rekli podelnički? Čovjek s bregov. Eto. Dosta slično, fajn slično. Ali neke druge stvari nisu uopće slične, to ćemo kad budemo najavljivali spotove. Reci mi, Davore, ti si novinar. Novinar Radija Gorski Kotar, tako je, već 12 let delam na Radiju Gorski Kotar i po tome me ljudi, barem u Gorskom Kotaru, najviše poznaju. Znači, trudim se čim više od goranskih dijalekata, običaja, vjerovanja, mitologije, svega onoga što ide u red neke goranske etnografske baštine, sačuvati, obraditi i kao tako popularizirati. Jer je Gorski Kotar, kako etnolozi znaju reći, bijela mrlja na karti Hrvatske. Znači, najmanje se o Goranima i njihovoj prošlosti zna. Pa inače je Gorski Kotar jedna je mrlja na karti Hrvatske. I po zimi, kad padne snijeg, isto smo jedna mrlja. Gorana nego Hrvatske. Da, to bi bila jedna druga tema. Druga tema, nećemo politiku u našu konobu. Tako je. Reci mi, dakle, putuješ ko radio novinar po selima Gorskog Kotara, ne samo po gradovima, i skupljaš etnograđu. Tako je. Znači, po meni, kao rođenom Goraninu, Gorski Kotar predstavlja stvarno jednu skrivenu, reklo bi se, slikovnicu, čak i danas u 21. stoljeću. Ja znam reći da se čovjek najviše u cijeloj Hrvatskoj može iznenaditi upravo u Gorskom Kotaru. Kada otkriva sva ta sela za koja niste ni čuli, ne bi ni ja čuo da me posao nije vezao uz terenske obilaske diljem Goranštine. Znači, ima takvih sela i zanimljivih priča, sugovornika na koje još uvijek možete naići, da doista pomislite kako je prava šteta što je Gorski Kotar ostao tako po strani mimo raznih zbivanja u prošlosti, a jasno danas kada je sve manje ljudi, mnoge stvari jednostavno prijete da će izumiriti prije uopće što budu otkrivene, reklo bi se pod navodnicima. I tu sam vidio neku svoju, reklo bi se isto pod navodnicima, misiju da uskočim kao domaći čovjek, da pokušam to spasiti i za sada mislim da sam imao dosta uspjeha u tome. Ali, kažem, to je jedna utrka s vremenom, budući da je sve manje ljudi. Evo da te istestiram. Plešce, Palčava šiša. Da, kako ne, apsolutno. Imam jedan spot, evo, poslije ćemo ga vidjeti, Vrze Majo Sejno. Dio tog spota je sniman upravo u toj Palčavoj šiši. Ali šta znači šiša? Šiša znači kuća, jer veći dio Gorskog Kotara je kajkavski, pa kažemo hiša, ne hiža, nego hiša za kuću, ali onda baš gore Plešce i okolica umjesto hiša kažu šiša. Znači još su dalje prošli u krajnost. Reci mi, Osinča, istražuješ etnografiju i povijest Gorskog Kotara i Gorana. Ti i pišeš. Ja ne pišem samo te etnografske tekstove, nego i književne tekstove. Tako je. Evo, valjda je klima gore poticajna. Ne znam što reći u svoju... Nimaš ča delat po zimi. U svoju obranu. Ali pišem, dakle, od malih nog i evo, malo po malo, kako to već gre u procesu nekog autora koji, ajmo reći, pomalo sazrijeva. Tako sam ja krenuo sa objavama po hrvatskim književnim časopisima, još pred 15. već let, 17, ne znam. I onda pomalo je došla jedna knjiga, pa druga, pa treća i tako. Za sada 8 naslova književnih i baš sam član društva. To je dosta dobra produkcija. Pa je. I tako da sam sada već i član društva hrvatskih književnika. Evo. I tematika knjiga? Tematika? Fantastika ili opet etno ili tako nešto? Pa tematika, ja volim švrljati, dakle, književnim žanrovima, pa sam tako objavio jedan roman i zbirku pripovedaka, pa zatim zbirku putopisa i eseja, 2 zbirke poezije na književnom standardu, još jednu na dijalektu i onda jasno jednu etnografsku monografiju, budući da sam spomenuo da istražujem Gorski Kotar, onda me to ponukalo da nešto i od toga objavim. Šteta da nemaš jednu zbirku tu sa sobom na dijalektu pa da ne neće odrecitiraš. Da, trebao sam ponijeti, a evo nisam se sjetio. To nek mi bude izgovor da drugi put dođem. Biće još prilike pa ćemo onda govoriti samo o tom pjesničkom opusu. More, da pače. Imaš još nekih aktivnosti? Ma imam koliko čepe. Kad smo se dogovarali za emisiju, ispalo je da si ti renesansni tip čovjeka.
čovjek ki dela sve zapravo. A ne Baviš se svačime. Počeli si i komponirati, tako? I komponirati, tako je. Da, vezano uz to renesansni, meni je uvijek u biti malo neugodno kad me neko upoznaje prvi puta i kaže, a čime se ti baviš? Ako mu počne nabrajati, ispašće da se ko fol hvalim nešto, da rastežem priču. A opet ako mu kažem jednu stvar, poslije mi reče, ali nisi mi ovo spomenuo, pa nisi mi ovo spomenuo. Kaže, ćeš pomalo doznati. Ali u principu da, zanima me dosta toga što se umjetnosti tiče, pogotovo sam širokih vidika, volim dakle od kiparenja, slikarstva, pisanja, pa sve do glazbe, tako da i onda u glazbi sam se našao, odnosno kako pišem poeziju i na književnom standardu, a isto i na dijalektu, uglavnom na svom materinjem, delničkom, kajkavskom, na dejunške jezike, bi se rekao. Tako sam onda odlučio i neke stihove uglazbiti, pa sam prije 10 godina imao svoj band, sam si osnovao, sam svoj, da budem svoj šef, kojeg sam nazvao Kejse Kajse, odnosno u prijevodu na književnom to bi značilo gdje si, što si. I radili smo moje, dakle, autorske stvari na domaće. Međutim, stjecajem okolnosti, taj band je narastao do meni neslučajnih razmjera, bilo znači čak 8 u bendu. Ali, to je već orkestar. To je već orkestar. Ali onda nisam u ono vrijeme, dakle, među tim, ajmo reći, domaćim glazbenicima, previše sam im pustio demokracije. Pa su jedni govorili, pa zašto ne nešto za Pirevoje, ko će to delnički, ajmo rađe nešto na engleski. Onda jedan je rekao, ne, ajmo metal, ajmo rock, a drugi je rekao, ajmo na narodnjavu, to se više traži. A ti si rekao, ote vi svi skupa. I onda sam ja rekao, ok, vi svirajte kako hoćete. I ja sam se onda iza toga, da se malo prebaci na drugi film, oženil, dobili dete fino. I onda je par let cijela ta ideja da idem negdje sa tim goranskim kantautorstvom ležala u prikrajku, jer sam osnovao 2 etno udruge kojima se i danas aktivno bavim. To ćemo poslije. Evo još jedna stvar čime se bavim. I onda sam kroz te udruge između ostalog i objavio 4 tuđa naslova, dakle etnografske monografije od mojih sugrađana u Delnicama. Znači opet sam bio na tim etno stazama. No međutim onda kroz par godina... Ti si pravi radijski novinar. Ajmo najaviti spot. More. Da malo uzmemo daha. Tvoj prvi spot, da gledatelji malo da predahnu. More. Evo prvi nek bi bio, budući da sad pričamo o Gorskom kotaru, Vrze maju seno, to u prijevodu znači odbaci moju sjenu. Nema veze sa vrzanjem sena. Nema, makar me tu ljudi pitaju, to ih prvo asocira, ali ne, to znači odbaci moju sjenu. I kako se to reče? Vrze maju seno. Vrze maju seno. Vrze maju sejnu, aku tvoje stava je na pot. Rece aku šćen smetan, zamučao bon i stisnem se vakot. Daj me samo list i moja duša boji prevesija. Šapne jedno reč i dogo hujcava se bokuveja. Sunčica mene sjebe, a ti gorka se uskrite san. Luč me svajo podaj, zdrobil bon i najtežje dan. Zastal sam se z mrakom, pa ne morem čak ni nazaj pojt. Pred mano diše strah, v glave zuji me kubej sam roj. Tome da se zemlja, mehka kutica kline na nadar. Poleg tebe da se lježem, pozovem da ja ta broj sam tek sam.
sunčica, jer stojim, čekam da slećeš me vrno to. Žmiman se bojim, pretvarjaš, čujem ti te tvoj gol. Svete Majo stozo, trag pokazal, da sam šova krug. Bojli Maja je zaraslo, z neba treba čim svetleje plug. Znam da imaš snagu, imam vjerovat u još tresjaj. Šapat za početak, ljubav prava, bolj pred sunčan kraj. Sunčica je zbjelan, otpr oči san za cele svet. Stavo sam i zabavi, Maja sena promena na let. Sunčica je zbjelan, otpr oči san za cele svet. Stavo sam i zabavi, Maja sena kreneva let. Evo, nakon ove prekrasne pjesme, koju nisam puno razumela, ali Bože moj, poslije ćeš mi objasniti. Spomenuli si dve udruge. Od silnoga tega dela još imaš vremena i za dve udruge. A moral sam se i tega prihvatiti, jer kažem kako nas je sve manje u Gorskom kotaru. Ki čuva otroka? Pa žena i bake i tako, uskaču svi pomalo. Dakle, dve udruge koje vodim su dve moje brige, ali slatke brige, jer njima isto ističemo goransku etnografsku baštinu. Prva je udruga Glazbeni susreti Gorskih kotara. Glazbeni susreti Gorskog kotara, pardon. I dakle, ta udruga se bavi očuvanjem goranske tradicijske glazbe. A glavni njen zadatak je godišnja smotra goranskih heligonki i malih žinčarnih sastava. Sad, heligonke su zapravo slično kao primorske triještine, samo ima još jedan red puca. Tako imaju 3 reda, i base i ovaj dio. Pa dakle, su specifične, one su diatoničke, da je pri izvlačenju meha jedan zvuk, a u vlačenju drugi. I to je, dakle, heligonka ima jako dugu tradiciju sviranja u Gorskom kotaru. Praktički od kad su se uopće pojavile, negdje sredinom 19. stoljeća, već su bile prisutne i u Gorskom kotaru. A i prije svako selo imalo svog heligonkara, kako mi rečemo. A uz to je i tamburaška tradicija u Gorskom kotaru jako seže daleko u prošlost. Pa onda temeljem toga su se njegovale polke i valceri, melos praktički isti kao i tu u Primorju, s time da su naši tekstovi i pjesme više bili uz to subalpsko područje vezani, odnosno puno imamo slovenskih tekstova ili goranskih koji su inače sami po sebi goranski govori vrlo slični slovenskom. Tako da, evo, to se javila potreba da se očuva ta goranska tradicijska glazba. Pa sam pokrenuo tu udrugu, a druga je udruga, etno udruga Prepelinac Delnice, koja se zalaže... Etno udruga Prepelinac Delnice. Prepelinac. A Prepelinac je na delnički leptir. To je, znači... Prepelinac. Tako je, znači leptir. Naučili ste neće. Tako je. I onda upravo kad smo tu udrugu išli osnivati, ja sam rekao moramo izvući neku riječ iz zaborava. A onda stari ljudi u Delnicama znaju reći ono lega svijezo se je Prepelinca pod brado, a to znači kao stavio je leptir mašnu. I onda meni se učinila simpatičnom ta riječ, tako da smo onda nju izvukli iz zaborava. Evo, bar smo jednu riječ spasili, Prepelinac. I naučili sam nju. Tako je. I osnovni, dakle, motiv te udruge je bio osnutak etnografskog muzeja Gorskog kotara u Delnicama, budući da je Gorski kotar jedina regija u Hrvatskoj koja nema svoj muzej. Nemamo svoj zavičajni muzej. Postoje hvale vrijedne zbirke
na A ima u Čabru neće? Pa to su te zbirke. One su znači samo u rangu zbirki, ali ne pravog muzeja. A mi bismo voljeli dakle, na jednom mjestu prikazati cjelokupan taj život u Gorskom kotaru od davnih dana, jer gore ima i arheoloških nalazišta, znači od par tisućljeća pa sve do današnjih dana. I tako da evo, na tome radimo još danas. U međuvremenu nam je grad Delnice dao na upravljanje hišu Rački u Delnicama. To je najstarija kuća iz 18. stoljeća i unutra je smješten dio naše zbirke. Pored toga smo objavili i, evo, spomenuo sam 4, pa sa mojom i 5, znači etnografskih monografija koje obrađuju goransku prošlost i skupljamo intenzivno starine, upravo za potrebe budućega muzeja. To su otprilike osnovne djelatnosti te udruge. I kad arrivaš pisat? Pa noću, uglavnom. Ja jako malo spim, sam ko vampir i onda kad uspavam ženu i dete, onda se ja zbudim i grem pisat, evo. Jer po danu ne bi stizao jednostavno. Reci mi, kako si dobil zapravo, tel si uglazbiti svoje stihove, je tako? Tako si počeo komponirati. Ali komponirati ipak treba znati, treba neći... Ti prije toga svirali neki instrument, sopali neće, ili gonku ili... Svirao sam, išao sam u glazbenu školu u Delnicama i kao mali sam svirao harmoniku. Ali evo danas kad sam u toj kantautorskoj fazi, oslanjam se na dobre glazbenike oko sebe. Tu mi je puno olakšan posao. Tako sam prve 3 pjesme uglazbio u studiju Adria Records kod poznatog Roberta Grubišića, a potom sljedeće 4 kod Roberta Funčića u Rijeci. I sa njim surađujem i danas. Evo, imamo već i neke dobre rezultate, tako da mislim da će ta suradnja i dalje opstati. I dobro, inspiracija je sve oko tebe. Pa da, zapravo je. Prvenstveno je to Gorski kotar, ali u današnjem, dakle, suvremenom doba. Pa su pjesme i jasno ljubavne, kojih je uvijek najviše, mislim kod svakog autora, a i općenito životne. Ali onda kada sam sreću išao kušati i na ovim primorskim festivalima, onda sam uzeo malo i morske motive, ali opet na čakavici Gorskog kotara, tako da i tu sačuvam neku svoju autentičnost kao autor. To je recimo Pusto more. Pusto more, definitivno, tako je. Ajmo čuti sad Pusto more. Može. Ajde, da vidimo kako Gorani pjevaju o moru. Ča more zna, more tje, nego potopit ljubav, da mi gre, opet zamemi se, kad ti more svi, srce ludo, već punat piše, črni val, lažba bolju što potopi me. More, nimam volje lipih riči, sve mi vridno, sve mi drago leži bez na dnu. Časa morim, ča bin tribal zajedno me zliči, oper iz mene črne misli, pustu nevolju. Da more zna, ča bin ja se stvoril za ljubav, ne bi sol, ne bi ja, na rane mi mljelo, morim klje, sporom ri, vuć se kod šuga, more bi da meni, jednako šumelo. More, nimam volje lipih riči, sve mi vridno, sve mi drago leži već na dnu. Časa morim, ča bin tribal zajedno me zliči, oper iz mene črne misli, pustu nevolju. Pustu nevolju.
vrni, čas i zelo. More, vale, fermaj. Vrni mladost, lipe sanje i vrimena mi daj. More, more, nimam volje lipih riči, se mi vridno, se mi drago leži bet na dnu časa. Mori, čabin triba zajedno me zliči, operi iz mene črne misli, pustu nevolju.